Ekika ky'omwani oguriyo nigugabwa n'ogwa robusta kandi abahingi bashabirwe kwejumbira omu kuhinga omwani nka gumwe aha miringo y'okwongyera aha ntaasya yaabo. Amagomborora goona nigaija kuganyurwamu kandi ahabwa season egi omwani ogurikwingana emitwaro 25 nigwo guragabwe. Omwani ogu nigugumira embeera nungi za kazo ez'omushana kandi nigwo UCDL yagizire nitube nigwo twahinga omuri kazo. Ehuriro y'okuheereza abahingi omwani eriyo neekorwa mu bwire oburubwe obw'enjura eriyo neegwa. Bakajya ngo tutimbe ebiina fuuti 2 ahari 2 kandi mbe nabitimbire koni byo cyakwaraje mu munonga kwe umuntu atunga omwani ogu namwe n'abagutereza nibe bari mu munonga. Abahingi abahirwa omwani ogu basiimira omushokera wabo ahabo kubaha entandikwa. Ntwara omugisha gusima Jennifer Muhesi abo kutereza omwani ako katuraganisa omwani twatimba ebiina mwe tube tugutegereza mwe ntwara omugisha kumusima. Rutu ya kashatu Jennifer Muhesi arikuretera omwani ahabwe entunguka yayehire kutereza nk'abantu ba Kigarama. Omwani ogwo tukabanza twagubyara hatugume gurye nigurabya n'ogwa kabiri gukuratire hatu baturetera omwani mu rutu ya kashatu tumusima ahabo kuba atukorire nkuru kandi nayehayo munonga kutereza entunguka. Omwani ogu twagwita amatega kurwa omuri kazo nikimanyisa ngo government neija kuhareba munonga erebe cyakubasa kuba nkiburayo. Rero ekirete nk'enguuto nungi amashanyarazi kwenda kusapotinga products ezezikorwa ebituri muntu tukora. Gashakwa Timothy Mushabe.